gute. Wakikuuliza Jackson iko aje? Ushaka ati ni muremure. Unasema ni mrefu. Winzobe. Wakamwekunda. Munini gose. Munene sana. Ariko suko. Lakini si hivyo. Numbona. Hunioni. Ko jewe n'uyari ndani. Mimi ni yule wa ndani. Iki ni kienvelope. Hii ni bahasha tu. Haleluya. Amen. Burya envelope nakimaze. Pale bahasha ina faida. Iki kimaze ni kiba kiri muri envelope. Faida ni kile kimo ndani ya envelope. Unanielewa vizuri? Uraneza. Burya envelope nakimaze. Pale envelope ina faida. Ikimaze ni kiba kiri muri envelope. Cha faida ni kile kiko katika envelope. Unanielewa vizuri? Uraneza. Sasa uyu muntu w'imbere ari ndani ari we Jack. Sasa mtu wa ndani ndo Jack. Uyo w'imbere ari we wewe. Huyo wa ndani ndo wewe. Afise ububasha. Ana mamlaka. Serukira kuri uyu muntu wo mubiri. Unaonekana kwa mtu wa mwili. Yatuyikini. Akikiri neno. Akavuga ijambo. Akisema neno. Riraba. Linakuwa. Gusa hari igihe riteba. Mbali kuna wakati linakawa. Kandi ritevye. Tena likikawa. Benshi baribaza ko bitakibaye. Wengi wanafikiri kwamba yatafika. Kuba bitebye ntibisigura ko bitakibaye. Kuwa imekawia si kwamba yatafika. Biba bitevye gusa. Inakuwa imekawia tu. Haleluya. Amen. Ijambo tuza kwiga kuno munsi. Neno tutasoma siku ya leo. Nilijanye nuku kwezi nyene. Linahusu na mwezi huyu wa tatu. Unaziko kwezi ko gutabarwa. Unajua ni mwezi wa kusaidiwa na Mungu. Unaziko ba Mordekai. Unakumbuka habari za Mordekai? Bari babanditse ko ibi bigiye kubabako. Walikuwa wameandika kwa mabaya atakwenda kwa ariko n'amatanga itegeko ko Mordekai nawe agiye kwandika ibindi. Lakini mfalme kamuru Mordekai naye asema ko Mordekai nawe ashakwatura kwamba Mordekai anaweza kukiri amajambo maneno abasekreteri bakaca bayandika waandishi waandika natwe tugiye kwatura amajambo nasi tunakwenda kugira ngo abasekreteri b'ijuru bayandike ili waandishi wa mbingu kandi bibe nk'uko tubivuze tena biwe kama jinsi tunavyosema. Haleluya. Amen. Ijambo visi no munsi rivuga kwandikisha uko tugiye gutabarwa. Neno la Mungu linalo leo linasema kuandikisha jinsi tunakwenda kusaidiwa na Mungu. Haruwavyumvise? Kwandikisha ingere tugiye gutabarwa. Kuandikisha jinsi tunakwenda kusaidiwa. Ari babiri bavyumvise. Wawili wamesikia. Ari no ndavyumvise hariya. Kuna mwingine amesikia kule. Ige turabonye. Nta wundi aravyumva. Hakuna ari no ndavyumvise. Hari n'abandi bavyumvise. Hari n'undi Yes. Tunakwenda kusaidiwa. Tugiye gutabara. Tunakwenda kusaidiwa. Ele kugiye gutabara. Tunakwenda kusaidiwa. Tugiye gutabara. Tunakwenda kusaidiwa. Tunakwenda kusaidiwa. Tunakwenda kusaidiwa. Tunakwenda kusaidiwa. Tunakwenda kusaidiwa. Uno munsi n'umunsi wo kwandikisha ingene tugiye gutabara. Leo ni siku ya kuandikisha jinsi tunakwenda kusaidiwa. Baranditse ingene ubayeho nabi. Wamekuandikia jinsi unaishi. Baranditse ingene utegereza kuzobaho nabi. Waliandika jinsi utaishi. Baranditse indwara ingene zigenda zikurakura. Wameandika magonjwa jinsi baranditse aho uzogenda upanga aho uvuye ngaho. Wameandika jinsi utakwenda unapanga unatoka kunaenda kwa sisi. Turaza kuandikisha natwe ingene tugiye gutabara. Lakini leo tutakwenda kuandikisha jinsi tutasaidiwa sisi. Haleluya. Tunafisi ubasha bwo kuvugisha. Tuna mamlaka ya kusema neno. Inashobora guteba. Inaweza kawia. Kaneri kanyaruka. Ama inakuwa liteba. Itakuwa. Iwe haraka. Biso. Itakuwa. Na nimuze ni? Nilikuwa nikisema Yesu. Liteba. Binyaruka. Biso. Bikawie. Iwe haraka. Itakuwa. Aroni muntu sinzavuka. Yavuze ngo biroba. Sinzi ko aravuka he. Biteba. Binyaruka. Bikawie haraka. Biroba. Haleluya. Hari umukozi w'Imana cyangwa umuntu w'Imana yitwa Yoshua. Kuna mtu wa Mungu anaitwa Joshua. Joshua yarakoranye na Mose. Alitumika na mtumishi wa Mungu Musa. Mose amaze gupfa. Musa alipofariki. Yoshua aza gukomezanya n'ingabo. Joshua kaenda kuambatana na majeshi. Baragera mu gisagara kimwe. Wakafika kwenye mji mmoja. Basanga gisagara kikukujwe na clôture nini. Wakakuta mji huyo unazungukwa na ukuta mkubwa. Kitwa Yeriko. Mji huyo kunaitwa Yeriko. Bavuga ko icyo gisagara. Wanasema mji huyo. Clôture yayo. Ukuta wao. Yari 10 metero zitandatu z'ubwaguke.
Yeriko, walipofika mbele ya Yeriko, igisagara cyari kizungutse, mji ulikuwa umezungukwa na ukuta mrefu, portaye, tena palikuwa na portaye, kandi icyo gisagara cyari gikomeye cyane. tena mji ulikuwa mgumu sana. Imana irababwira ati kugira ngo mukimene, Mungu akamwambia kusema mvunje kuko mjaje ntibakoresha amaboga, bakoresha imyambi n'amacumu. wakati wako wanatumikisha maboga, kutumikisha mishale na vijiti. Imana irababwira ati reka gukoresha ibyo. Mungu akamwambia msitumie hivyo. Ndabereka icyo muza gukoresha kandi Mtawaonyesha jinsi mtafanya itawezekana. uzahubiriza Imana ikikubwiye. Usikilize kile Mungu anakuambia. Ukibivuga ntumenya ingene biza kugenda. Yesu anasema ujui jinsi Ariko vitaenda. inyishu y'Imana iragaragara. Lakini jibu la Mungu linadhihirika. Haleluya. Amen. Imana ikakwambia ikintu iyo ukibwiga wowe wibaza ko ari icy'uburofa. Mungu akaenda kuambia kitu lakini waliwaza kwamba ni cha upumbavu. Akabwira ati icyo gisagara Akamwambia mji huyu ku munsi muze mukizenguke. kwa siku mkizunguke. Ku munsi mukizenguke rimwe. Kwa siku mzunguke mji huyo mara moja. Nibwira ko bari muri icyo gisagara. Na uwaza kwamba walikuwa katika mji Bavuze huyo. ati abantu barananiwe. Walisema watu hao Mu wanashinda. gishingo cyo kurwana bariko barazunguka igisagara. Mahali pa kupambana wanazunguka mji. Barazunguka ubwa mbere. Wakazunguka mara ya Umunsi kwanza. wa kabiri barazunguka. Siku ya pili Umunsi wa wakazunguka. gatatu barazunguka. Siku ya tatu Umunsi wa wakazunguka. gatandatu barazunguka. Siku ya nne wakazunguka. Imana irababwira ngo ku munsi w'indwi Mungu akamwambia siku ya saba ngo baze barazunguka inshuro ndwi. wazunguka turu saba. Nibwira ko ari Yeriko baravuga kuri korotire bakaraba. Labda walikuwa wanatizama Yeriko kwa tira wanatizama. Bakaraba hanze. Wanaangalia nje. Bakavuga ati abagabo byabananiye. Wanasema wao bwana. Mu gishingo cyo kurwana baguma bazunguka. Mahali pa kupambana wanazunguka. Wakurinuze nyahora kuraba. Jinsi fulani kwa Ngo mu gishingo kuangalia. cyo kunyitwarira aguma asenga. Nafasi ya Mu gishingo cyo kugira gutya na gutya aguma asoma Bibiliya. nafasi ya kufanya hiki na hiki nasoma Biblia. Nibihorere. Acha tunyamaze. Nibareke. Waache. Ko turazi impamvu. Sisi tunajua sababu. Turazi icyo Imana ivuze. Tunajua kila Mungu akisema. Naho bigenda gute n'igihinduka. Hata yao yaje kubadiliki. Akubwira uko akubwira. Akikwambia jinsi anakwambia. Urabigenza uko nyine. Wafanya hivyo hivyo. Uzabona bikoreka. Utaona inafanyika. Haleluya. Amen. Akaba ari Imana. Kama ni Mungu kweli. Yabivuze. Amesema. Akaba ari Imana yabivuze. Kama ni Mungu alisema. Nawe yakubwira ati genda ugire gutya gusa uce witaye. Hata ikwambia nenda ufanye hivi uende. Uragira gutya ukitahira. Ufanye hivi uende nyumbani. Ibyo wasabye bigakoreka. Yale unaomba yanafanyika. Abisirayeli bageze ku nshuro y'indwi. Waisraeli walipofika turu saba. Bazamuka inshuro ndwi nyine. Wakazunguka turu saba. Imana iragira ngo muze mwinjire ngo umuntu wese ahagaze. Mungu akawaambia muingie kila mtu maana anasimama. Mukemurira icyo gihome kitakibabisa. Alafu upande ule ukuta utawapita. Abisirayeli n'abantu babajya umuhari ngo bari abanyakwizera guke. Je mbona bari bafite kwizera. Watu wanalaumu Waisraeli walikuwa na imani ndogo, lakini naona walikuwa na imani. Ubu kweli nobabwira ni Hivi kweli kimwambia yeye. fata n'amaguru urengane ngaha haraza kurengana. Kama hata wewe uende na miguu yako kupita kwenye ukuta huu. Hano mutunda bikijisho kweli. Hapo kweli niona kama nimechanganyikiwa. Pastor ubu nibyo bishoboka. Unaona pastor itawezekana hiyo. Ubu kweli. Kweli. Ari gihome cy'isanimetero zingahe? Na ni ukuta